Sibingelele. Siku part 9 la sikhuluma khona ngezwe loju nobisi, izwe laseKhenani, izwe la khona abantwana bakwa-Israyeli, abantwana abakhethiweyo, abantwana abathandiweyo umdali wezulu nomhlaba, owaze wabakhipha eGibhithe ngesandla saMoses, ukuthi obani labo. Akusiyona lento obukade ufundiswa yona. Izwe laseKhenani lise-Southern Africa, right? Sikuprovile lokho ukuthi izwe laseKhenani lise-Southern Africa. Sicela ukuthi sibuke la. Nanti izwe laseKhenani, i-Southern Africa sikuprovile ukuthi iyona eyizwe laseKhenani. So that means isizwe saka-Israyeli saphuma ngalama tribes akuleli izwe leli, kusuka e-Angola, iZambia, iMozambique, iZimbabwe, iBotswana, iSwaziland, iLesotho, iSouth Africa, iNamibia. Wonke lamazwe ase-Southern Africa akhipha isizwe sa-Israyeli. Sazomveza ku-Israyeli ukuthi ubani igama lakhe langempela, right? Akhipha isizwe sama tribes lawa u12 ekuthiwa alahleka, right? Akaziveze futhi ukuthi yini enye esitholile ezweni laseKhenani. Ikuphi okunye sikuvezile sakuthola saba nobufakazi. Okunye esekudiscoverile saba nobufakazi. Sikwazile ukuveza ukuthi iJerusalema iseBotswana. Angithi phela njengoba izwe laseKhenani kuyi-Southern Africa, zonke ke le ndawo ezibalulekile ngaphandle kweGibhithe eyiningi zitholakala eSouthern Africa. So sikwazile ukuveza ukuthi iJerusalema elidala elakhiwa indodana kaDavide liseBotswana. Sikwazile ukuveza ukuthi iGolgotha la uJesu abethelwa khona wangcwatshwa khona iseNamibia. Sikwazile ukuveza ukuthi iGalilee Sea ilapha ngase Cape Town ukhuphukele koNamibia. Sikwazile ukuveza ukuthi iGarden of Eden ise-Eastern Cape. Sikwazile ukuveza ukuthi le ndawo ekuthiwa iCapernaum le uJesu ayephusha khona iministry, la khona uJesu athola khona abafundi bakhe, la khona uJesu wayenza khona izimangaliso. Leyo ndawo ekuthiwa iCapernaum ile ndawo ekuthiwa iNorthern Cape, Eastern Cape, Western Cape. Uyabona uCape usasele bacazelana, iyaqala yabo uCapernaum, bayishintsha babo uCape of Goodwill, bayishintsha yabo ubani omunye uCape Colony. Namhlanje sesekuthiwa Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape. Lo ndawo iCapernaum, right? Sikwazile ukuveza ukuthi iBethlehem la uJesu azalelwa khona ile ndawo ekuthiwa iseFree State, right? Sikwazile ukuveza ukuthi uJesu la akhulela khona wakhulela endaweni yaseNazaretha ngokuba wayengumNazaretha. Leyo ndawo eseNazaretha isempumalanga. Sikwazile futhi ukuveza umfula uJesu abhabhadisa kuwona. Lowo mfula kuthiwa iJordan eBhayibhelini, kodwa igama lawo langempela ulomfula kuthiwa uSuthu River. Lowo mfula usuke eSouth Africa uhambe uye eSwaziland, uact as iborder between Swaziland and KwaZulu. Uqhubeke uye eMozambique, uyophelela eMozambique ngaseMaputo, right? Ikuphi okunye esingakuveza? Sesenzele umuntu onenkani. Yabo lo muntu onenkani, inkani engasese ngalutho. Ikuphi okunye esingakuveza okukhombisayo ukuthi thina singabantwana bakwaIsrayeli? Okunye esingakuveza imvunulo eyayifakwa abantwana bakwaIsrayeli. Babefaka yiphi imvunulo abantwana bakwaIsrayeli? Ngicela ukuthi sibuke le video. Siyabonga kakhulu. Inhliziyo zethu inhliziyo zethu